durung tampek ide nerajang inggih ni mangkin ngelantur ning ayang titiang rikala ide Bathari Durga pendun nidane gumanti jaga nyarap sangsa kedua kacarita durung ke bawah senam yakti mersidaya ngerti kanyakani ngambel sangsa kedua saged runtuh niranini iri kedan dumadi kewentenan itu Bathari Durga jegma nyelempoh jegma pulisahan rendane lemet iri ke lemet waru dadi ngocah ritat kalau sampun nampok gumanti jaga jenyagrep nyarap punika sangsa kedua iri kerares rebutuh ide Bathari semalih nyani kaditan bebayu lemet mapulisahan mari lemade tan side ide mau ngedelang bawas ide sambil ide geruk wantawi naluya kadyanake melad parane ide Bathari ritempengan punika mapulisahan maring tanake sagede geruk-geruk kemanten raside Sahadewa neman wacap ni mungkin rikalengan tenang ide Bathari kadiasa punika kadianake nyag-nyage lemakin ngenampekin linggih ide Bathari dodane sang sakedewa semalih nyane matur lemakin sang sakedewa Ratu Bathari ampura pisan sisip titiang atur dane sang sakedewa nemaken kuningan inggih Ratu Bathari ledangang melantaran punika saking titiang Ratu kadi sapuniki winaluya minabang yen iwak sisip pemargen titiang nunas agung ampura titiang Ratu